Dilandi medega pananense magafanana yenyanga betila makwanya viokale di medega tumenang telefonana yenya Dilandi medega tumenente la fanana yenyanga betila Dilandi medega pananense magafanana yenyanga betila sélection victoire Kiambote kieno kwa yeno woso no alandi yeto aninga ya Kikongo tunovava vanansanda adewa tunewa vanansanda kasewa kwa yeno woso no lutakutulanda muna singa meto miami miandinga ya Kikongo unu tunevava tuzembote wo kia saba laga tukalange vava kasi unu kia tanu munangunga 13 tunevava nzenza za pwena kuti tunazawe unu idiavo tuzolele kulusonga ebuke kiaki kiatuwa kuna mbanza Kongo awa gimbilange kunga minakutu tuzevo ya azolele anata kwanda ensisa mieto ye mawoso no mana mamone kanga kuna zunga kieto kuna kufofela tutakulu vele fa yeka tobokela elenku 6 ekiaki buke wao ya umosi vovela ko di vovela gati akinani yena kweya tuka chamambu avanga akipape wao lunangi nie lunanginie ludisonge sevava pasi wau alandi yetu awosono yandinga Kikongo amona yazaya kani yeno akina tunangine yene mpe tunakiambote tunakwa ku ludisunsulla ludisonga kwa nkangwa wosono yeto tunaibuka kia elenku du 6 tunaibuka kia elenku du 6 kwa kuzaire tunamashkulua na tukalanga muvisita tuajidi ya ilumbu au tu provatete tuavange live kwa kukulumbimbi elenku 6 buka kina kasi wau atwa wole nitamone vo nani wau insu nani buka kia bajeni eke buka kina muna missão vimba minha cultura a Congo resgate a cultura ba Congo iwau matuzole twazaye wawe emono matuzole zaya ya landi yetu awosono andinga Kikongo iwau elenku 6 buka kina kasi wau oyetu tuzole twazaye yeno wole unevovu nani ekumbweno kumweno nani omone nkumbwa me Bonifacio Lukombo Muzakir Bonaji yani irmão Miguel representante na elenco dos 6 mone nkuwame Miguel
Rwanda mumbanza ya Kongo. Wau mwamuki akibuga kieno lwa kwa luina. Tomele bakisa kwa lwa kwa luina emuki akibuga kia seji. Awel bakisoko kwen Mutoma bakisa ngina mangita kiufule ngalwa kwa luine eki okibuga kieno lwa kwa luina. Tu okay, muboki akia seji tunsambwadi una obona ji vocalista principal omono ndwa mvima ngina vantwala e muntu antete tuna general passador yani sambano tunsambwadi sambwadi muna mputuwele sole seji tune sambwadi tuno yeto ovo abaka dosh tuna ongola katunova aba porque muna missão to agi Inga kai nani wau insunzu di ake buka lengo seji nani insunzu di enu mono bona ji insunzu leli insunzu abuge kyake mono ngina fofa iwao kadi wao kunga mikwara na miaulu sire o pala kaluna kiau o yimbila kweno kalu gimbilanga mono insunzu di ngina fofa kyabuka mangita fofa kadi wao nzewo lutukembe vweno lubuga luina kumbanza kongo luzingilanga kasi oyeto mfimba wa muntangwe yayi enkunga tunami au do kumie zole kumi Malaki wa kumi yezole miakunga lona miao oyeto katushi oyeto kulwana tushingilanga okumbanza kongo ipatadieto okwake ipatadieto kwa utawuchikila maisansuka kwa onso no muluwana eto tukalanga owa utamona ekultura eto geração imoshi ina tuna vidise ekinkuluketo dialio totavua la to onso no wana Congo tuavua moshka enkung disco mosh tunayau enkunga tunamiau kule owau mokumezole ina título Geração Perdida muito com isso ngele mbando a vila iwau tutondele kadi wau lufovelefo palaka kimosi luna kiau muna kiake palaka kadi wau luna ye kumiyezole miakunga etuku ya yake palaka yani vo mbandu ya vila kuma kake wau yeno lu asosela etuka kia palaka kieno vo mbandu ya vila kuma kake kya diambu lwa mona pasifolo afane eya ikumbu ya mbandu ya vila mukuma tavanle mbando a vila votu mwene tumeneta tumene bangu muna tale mvimba tumona jovem tangwa ya mbando ya kabazeye ko ekinkulukiao vo yuvude kana ya kwa de kaze kise
bazeke uko owa bazigaka família we kanda diao o papa uko yeto tunao tu jovem observador tutadidi mvimbe mbandu wetu na vila vite vange jambo mvimba ya vova kwako mugu watuina mutoma kugu watuina vova kwako vova kile vovanga tuatale mvimba tutavanga observação estudo muna kati kwa jove eto tuna mvimba Congo tuamona embandu eto mbandu mosi na vila idio oyeto twa vangle kyo ke albu geração perdida mukuma empangizeto kebe ke wakabaze mvimba ko lunda ekinkuluketo iwau tutondele papa muna prova zako iwau okay então idatamo ne mvimbe geração eto ka bena lunda mama kinkuluko geração mosi ya vila idio tabangla embando geração perdido kinkuluketo ya vila idio eto bua kya elenco do 6 tukimbe lenkunga tulweke ba mama tulwe iwau mono tomenekuluwa we ready okulumbimi akurede ntotele ready kwa kuna falia nakaira manji tunavyo munakati kavena diambuku mukutoma kuluwa wina iwau tutolezaya kialusari suluta sosa pasivo ekunga mieno emiami mitalivo ekomena dia kamanka katuna maovava ekomena kialusari suluta sosa pasivo ekunga mieno emiami mitalivo mbandu ya vila minera luaka munatsiza woso no pasi azaya vo eyeno mboke la luna woso no vo avuka mana woso amanda 6 Vimba kituna tuna sosa mvimba patrocínio essa lukenda kuntuala mvimbe patrocínio nkatu dificuldade ya ingi mvimba yetu kaka tuvava ngepinda mutulendanga tunavange promoção porque uno enkunga mienda kwa ndako za mvimba muna ndambu kena yao yetu endamu tuna yao kaifuana komuko kanki e aí então tunateke disco tunateka mais diferença ingi tunazao n dificuldade na deslocamento muna tudo uma produção ya disco muna onsono então kima tunavava muntu katupoyara que patrocínio essa lokenda kunantuala music wa kuminamia ingi nkunga miambote minamia onsono mina mas posso tunavava katuvananga kubidiani chochote sasa ukienda kuandaa patrocínio jambo jantete tunavava mambo yangu kakadiaka etonzo no tuna buka kya Congo tufetivananga contribuição awe consomo muntu na unatuke mpanda minabula consono ne possibilidade kurado kesa de lango bakile kungo tu mina radio osana na televisão bakile tu mina televisão de áudio de diambo com wala di kwenda
vo bevulange enlembo mosi ka boka nguba ko mais million le ibonga nguba mpange msike toma vane tika dame e contribuição Tondele muna kutulomba o ediambu na difetegika vete tombo la saluketu wetu kwa kujano tujidi tunekintu adivava mnamtadiseno na lenda osunzula empasize na panje tulende kala ovavo lutuikama evo bati muntu no nafete kuiza waikama kadi onlembo moshi tulenda kanangu na kanshitindi ka utsindikanga votu kele kintuadi esalute kele tukanantwala wavoeto moshi aka enquanto kedani kilemi kuena ngesavantwala landi la omuntu angwe aitwina tango moshampasi eto mutu divavila washo avotu lutuika mene evo tubagire mutu tuika mene tuide salvo chike antwala tonde iwau kali wau tutondele pe muna mvuvu mieno tuzevo ndonga ya yingi etagututala pe na prova zeno voyeno elenco de 6 que akibuka que gitagimbila vo embandu ya vila eyambandu ya vila isongele kwa watu awoso na yoyo amana vila kana ndinga zawo amana vila kana munatuka amana vila kana ekitikiao yene wa mkuu bokela luna tunakupa boka le kideni kadiwa oya bazila pasi votulendo kala ezimbuta tulendo kala yana be kudiatisa nekinto adivo esalike tuskena wantwala yeye mbando tuna vila ezimbuta kina tono songle njila zetu tolenda vutwa kideni manjila idiadi nzimba emisão yetu bavanga vutuka bana mpamba njila bana twavidila emisão yetu mvimba twavutuka njila tonto no tabakisa ekinkulukia to bana twavidila mbuta zetu idiadio nzimba tusolele mvimba apoio mna saluketo mvimba voi monekene ya apoio patisino vai kibemvimba esa lokandaki kwenda inkunga mina mbote ya iluta ya to onso no ka elenco de 6 ka eno onso eto onso no mwana Kongo ndunaka akakala mwana Kongo kala mwana Kongo kana mwana kwenu unokala ke vontade a avanusu nzulo judare group então eto tunaye majibu kama nakumbaka iwau kali wau nzevo nzevo evovo luina kuntwa ku ndombelevo ewo kunga utasige kuliai baby sota be ambote lwa kulula unkunga lukulula ndonga ya yingi tagututala ambote mbote lukulula naka lukuludiko ana alandi yeto osono katoma gutu wako wawe kavena diamuko yeto pediaga tunevava tusile wau okay ya woso kala munasinga mieto emuamu lukulula kitagulwa liaga gutu lukulula unakutua wau mkulu wangina unakutua ngengele nzolele ya zaya nani kena papa kulumbimbi nani eno tuzole twazaya pendio mutu kadi utafova kwa yingi okay okulumbimbi muntu moshi kana mu Luanda unamutamba ku municipio ya Bela shikalanga mvimba ku municipio Bela tatali mosi kwambanza Kongo mvimba muntu ta Kongo etembe tatagwanda porte zane ka tutavava tutakala numero 1 tabokela twazayane mvimba na Luanda porque mu Luanda tukalanga twavane porte twazayana bakumbokela muna radio despertari kansi kaeni katoma kayamba kwe numero eto twavova yo secretary ani pas takale moko muna nkunga tabanga kulumbimbi
yani kungwale kaluvana kulumbimba ikulumbimbi ya enzo inova ikulumbimbi ya inovava ikulumbimbi munangumu kaduvana ete mkoa tabanga kulumbi twakala kintwadi twazaya kachi awe tutivanga kanchi emambo ena kuna ntwala kanchi katakala eligação amboteko ate muunu okulumbimbi katunzeko mais tata muntu ambanza Kongo sadi si mambo kevanga mambo tradicional maluku mawantu kevanga ikalanga muna Luanda unajuda kwa wantu ankaka mashwa yetu juda katabaka yoko ikatakutana nempeko ate mulu mkia untu akale nume tabokelanga kakatuya mbidingiko ate mulu mkia untu ikalanga kuna Luanda doctor tradicional de vama iwao tutomeneza doctor tradicional tombotekena nzewe tuzewe yani mutombotekena kalumoni tima pasiko nzembote vo yande lumbu vena kwanje lumbu bosi kwenu kakulu yamba bosi kakulu baka kadi wawu nzevo yani mutombotekena kalumoni tima pasiko ulwenda vanga mbote lwa mukena yendi one sunzu diandi kalanga yani abokele vo secretario nzembote tata kulumbimbi tira duvida mutombotekena bosi kakulu baka kalumoni tima pasiko iwao kadi wawo diamuda kadiaka nzole fova yenwa woso no kadi watu zevu mbanza Kongo mbanza Kongo mbanza imosi yanene yeno vana mbanza Kongo vala utukila o vena ye mafata maka matadi kuna mbanza Kongo la utukila nzole lia saya bia fioti okay omono vimba kuimba ya utukila kuna kuimba umpangiami wasevu mono peda kai kwamba anze kwa kansho ya utukila kuna nzunga wa luvu inako komune ya mbanze Kongo omosi kwa ndo zole kwa wishi omoshi kuna mbwenga kana ka utukila omoshi kuna makela duzombo opopozudu ku makela duzombo o general passadori kumbwenga ka utukila kumbwenga itonzo tayama matono wagutu yes mana Kongo konto tila batuka ya onzo kiese kya yingi na kyao kadi wao kesimono ilukendo mono imosi wizi ya utukila kuna mbanza wizi ingwiria gavua kaka ena munabuga kieno munadi aka ye yakaka utukila kuna wizi ya matondo kwa yingi kadi wao tutomene monavo mawoso no mono gindulanga pasifuro bokela embandu ya woso ne yana ya mana vila munzila mbote luina bote nzambi kalusaku munanga munamamu mawoso longi limosi nzole kuluvana venavo pasko yingi kali wa mamu makalanga nalu egiatika ediambu etanguzaga pasi kasi mbote luakala luazizidila kalulendi kutu igegako luakala luazizidila kalulendi gegako ekiaki luatambula kali wenzambi waluvana evua pasifo endinga galuvana pasifo nda boke langa kweno awoso na muna tombe etombe wa gitalide we etombe kwa woso na geseno mosilu vovele ovo mbandu ya vila emutu na vila ka vila kade wau di sungrivo eyandi va fulu kimosika kelenge kasi wayenda kufulu kaka oka vila mbote lwa boke la pasifo keza kasi lufete zaidi ya ambuvo endio mutu munakwiza tamuzaka pasi kwa yingi wakalanga idiau mbote twala tutsizi twadila sinde dimosi muna mambu mawoso no kaluyoiko kaluyoiko nzole we yake wau yeno yetompe tutonde mama longi kadi olongi na muntu kemana iwawe muna pova zeno lwa vavo palaga kimosilo na kiau wawe kio palaga kieno kia manisa o luna kiau tete
tunakia ke pala ke mvimba ke tulentekwa ku Kongo tuzamoke nayo directeur da cultura katuvane mvimba munajuka katujudala kutuba ko kwaku twateka ekyo kyashidie pala tunakia mvimba ekima kina kondwa patrocínio munakatuka muna Luanda ikwizo kwaku munateka munavanga publicidade kwa kundimu tana kutulomba muna lumbu kya publicidade kya pasa elombanga 10,000 muna laki Kongo babilanga 10 wao kalika 10,000 ya bena lomba muna lumbu ya lute publicidade então ya de todos mokena yo mi ya cultura katuvane ajuda muna onso no ya ewa emosto kale data zate kwa kumbanza a Kongo mosto kwa manza awishi wote ne plano zote mais na kondwa patrocinador ou ajuda ina konde mvimba tuzo ne mvimba ajuda katuna lenda kwa ndimu za ingi yo kwa babagimlanga kanda ndombe kelo yo yani kwe saluketo to bakila muki bebe kanda ndombe intabi katuna gyo ya kumvima ngolo tunapika matuna. Wow, bo akipapa kese wa malongi metu mambote mena vingila twatula pala kakieno pasifo awoso na landi yeto amone salukieno kaluka tukiko vovo lukala vovo eye tusole tule pala kieno pasifo yatu awemi mkunga mieno lukala vovo Kietu yangani kawa uko iwao ongele meso mwene esipuri matu uidi ikonzo dieno Keno luvo vangavo Kongo Jaffa Keno luvo vangavo Kongo Jaffa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo Jatungwa Keno luvo vangavo Kongo Jaffa Keno luvo vangavo Kongo Jaffa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulungi mikansi Kongo Jatungwa Narra uma história que tá gravando na minha memória. A África foi sempre linda, o nosso perto da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei, falou do reino do Congo. Linha Lukeni era o rei. A vida vem banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina pra vida. Tu chama de Yanagou, carrego o Pulumbibi. Essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, eu te liberto da maldição. Origem todos para Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão é de esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm aqui Congo, tu entrava na tenda Congo, Lovana Santa, o Mono e Fuanda. Luísa e Pangizeto, eu tô onso, Tatuque Congo. Tala e Kinkuluketo, que ainda em Zango, como Zabimba. Emana como Kaleguese, Songengango e Kinkulukiaku. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Que no luvo vangavo Kongo Jaffa. Que no luvo vangavo Kongo Jaffa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Kongo Jatungwa. Que no luvo vangavo Kongo Jaffa. Que no luvo vangavo Kongo Jaffa. Bizatala kwenwe, eyala kulu. Bizatala kwenwe, ekulungi mikansi Kongo Jatungwa. Só tempo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chegamos na vitória. Que Mavunga é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o belo ditado, a Congo não falha, mas se atrasa. Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do Mano Todila, quem conhece Nini e Alugeni. Ou melhor, Zingankuku, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu, Pulumbinga Lando Vitor.
Mangwana, terra de Makuta Mkondo, Yaniki Ngobo, Itatangana, Onifika Mercado do Lugo, Colombibi, Yala Mku, Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Banza como o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda, Moana Cassanda de Mbau, Kimafundo, Uasa. Kenulu vovangavo Kongo Jaffa, Kenulu vovangavo Kongo Jaffa, Bizatala kwenwe, Eyala kulu Bizatala kwenwe, Ekulu Bibikansi Kongo Jatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbibi, em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a sua excelência governador da província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de mente, a FEPRO, elenco do 6, do Cultura Matondo, Combuta Muito Socorro. Alô? Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbibi, em Banza onde está. tutondele nzembote awosono atulende awilipe mia mikunga mitadidi mitavova mitasongesa olu evalieto mwoto natuka kariwa uyeno musongesa luina muvovele yeyaye mbandu ya vila pasivo avutuka vanatuka itawoso vutuka tutondele kwa yingi mana ile kipala yenu we watu zole twa manisa pova kasi wa unzolele po wasisa ma pova zenu za tsuka kyadi ambu zolele lifova buna mwana tsuka kuna kilanda pe lufete sisa número de telefone ya sunzu dieno pasivo awoso itautulana tanza bokela ala bokele yoku yo numero. Okay. Tutondele mvimbo kwanza onso do bakele kututala bakele kutulanda mnanchiza ndanze ko ku Inglaterra ku Luanda kunchiza nzenza ku Estados America waonso bakele ligado ku France tutondele kwanza onso bele mungolo munchiza kingolo manza kinzenza ekima kako group kina lomba ajuda mna diambo dina kuna ntwala uvo muntu sole kutusose mvimba buka kelenku do 6 wafane kota na YouTube asone kile elenku do 6 yala nku kwana kutuana vo vimba bokela 924 77 99 73 924 77 99 73 924 77 99 73. E aí, o número é to, ya buka kelenku do 6, konso muntu na ye vimba mnanginu za judare grupo. Tona tutone vimba, porque é que essa que é to onse vulega kakala na princípio, ou e aí o número é to, vou também tu vai ver na YouTube, elenco do 6, yalanku gwana kutuana. Vimba mamanka kawa mtama mu YouTube, wow. Empangizetu zina kuna nchi za na kututala. Omuntu ne possibilidade de usalama na canal internacional como Afro, como mu canal zankaka Trace em vimba unai possibilidade em vimba mna ajuda resta loki yaki katubokela
twavane nkunga o twanvidile video katumia mpemuna kanaza za lutanga omuntu le possible mu kanaza kingola envimba katubokela pasesa salo kinaka kwa kantuala jambo mosi sisa eyote vima tumona ngipangizo za tuko Kongo katuna unidi na questão za nkunga o muziki owa nkwa mpangizo za wishe mvimba bena coração mosi yambote anjwa bakutufana nge edi envimba tunagiangala la edio ombuta muntu kya ombuta muntu oyo yaniki ngombo unakutuvana edi mosi yambote mbuta muntu sokoru yanka kaliaka ngudia bana bakima kela ya onso nokaka bena kutuvana edi makunda mwetu akongo vatu monanga arrogance vimba twabokela mbuta muntu kiaku twavange segunda parte ankunga kulumbimbe vimba boshiku kakatuyamba ko vene telefone kwantu ankaka katuseko ato kalubokela ya kwantu ayingi vimba muko mutumananga arrogance ayingi tufuti katulame mu arrogance twakala vimba unidu twanante eke kesa lo kwantu ala yo ngana dia mfofo pale bishike kuluke kemke oyeta mtutondele kwa lulendo vanga esaluki yake na lendo tuike image na lendo kutuconnectare ndonga onso pashi batumona na lendo sunzu lempashi zetu nange mpashi tusunzu dizo kala maingi tuna mau tufite vanga tuna lenda kuma possibilidade enkato kanshwe mone ko muntu na mu número zo bavene balendo kutuikama oyeno mpeke lusukila vavako lo continuara kaka ovangilo wa mpashi esaluki tukero non twala tutondele entango ya lutuvene obrigado Iwa tutondele kwa yeno oso no Bigenzambi kakala yeno elenku luisej oyeto petuvutu de matondo kaluyoiko ima malongi metu kaluyoiko kade wau kese ekana nzambi mkutu kamba genavo ayingi kwa wabokelo wakasi asolwa afioti bote iwau kaluyoiko lwa kalaga lwa si lwa kuilivo kaluyoiko wasikila kakafana luina bigenzambi kakala yeto kakala pino woso no una mambo woso bigenzambi kalu sago mona numero zeno zisene tutondle kwa sikinina wow sikinina kaka okay wow sala que amgote ouais Tamaki quel stress you my mother face. Yenda